nagize amatsiko yo kugusura musaza. Nanjye ndakwishimiye unyakiriye neza, wawe wanguriye n'akarwa k'inaha kararyoshye. Kararyoha. Ese bijya shyiramo ubuki. shabuze kwenga pe. Gusa nyine hari abantu baba bifuza kukureba cyane, babwire ukuntu wakubona cyane. WhatsApp urayikoresha, YouTube, Instagram, TikTok ukoresha iki? Byiza. Nshaka kuri YouTube, Iradu Comedy, hanyuma TikTok wowe warusaza we. Gwishamo abantu neza. Gwishamo TikTok cyangwa TikTok mbaho. TikTok bagwishemo warunuwe bagwishemo bashonesha ibintu. Urunuje? Bashonesha ibintu bizima. TikTok wandika Iradu Official rimwe. Iradu Official rimwe. Ajya kiri ugita YouTube, Instagram. Bashonesha. Wandika Iradu Comedy. Hanyuma na YouTube bagwishemo waro. YouTube ni Iradu Comedy. Hajya ari ikindi bita YouTube, WhatsApp. Ndakubyitera nkajya uri gashwere. Naho ni WhatsApp. Waruvuze ngo iki muze? Uravuze. Nagabe uri gashwere. Uri kwiga kubivuga se? WhatsApp. Nagari gashwere. Nawe wishije mu runtu rutari rwiza wa kintu. Niba noneho WhatsApp ni ubusha 078 Muzendana niwe kumva ibintu ubusa. Ubusha ni 0. Ariko uri kwiganiriza ni njyewe turi kuganira ndeba umbwire. Mbwira izo numero vuba. Ni 0. 0 karindwi 8 ndakakandi kameje gucya hajya 9 5 urashaye pe 13. Hari filimi njya mbona wibihene ku kibugo n'imbaraga zo kwibihene. Nombo nufite imbaraga nyazo kumbya. Iyo nama yari yinda. Noneho shonesha gato, shonesha kuntu wibyihene byagezwe. Gushuba ikintu cyo gushonaho. Shonesha kuri filimi. Barazijyashe. Nyine nyokwe ite njya kejeri numva nishimye. Nyokwe njye kejeri nishimye waruno. Umva injoka zarahabaga twarazicyasha. Ndakubwira ngo shonesha filimi nigendere waruno. Ariko sha undi ajya ntago mugendera abandi. Ndera bari ntago bagendera abashaje. None se nasaze nje kuganiriza musaza. Yakubaho Perezida Paul Kagame. Ibintu bigira wabuze uko bagendashe. Yewe ngwishamo nitahire dusezere ibintu byacu. Ibivuga Perezida arajumva. Leta ubu biri kuzumva pe. Akadishobanukirwa. None se muze tubwire vuba dutahe. Chano wayitubwiye ngo ni Kamasa. Iradu Comedy. Iradu Comedy. Hari umukobwa ugukunda rero. Ubwire ngo iki yakuntu mbenga aragukunda. Yitwa nde? Ntago nakubwira izina nawe bizakuzinda. Umubwire ngo umutima wacu uraneje nawe. Ndishimye gosha. Ako buri ujye ubasha kugwishamo icyano ukagipofoka ukagita waruhuru. Yoje. Ujye ubasha gutakaza n'icyo. Uyu musaza naswe mana yanjye wowe uri kumuramba bari subscribe ari kunsetse cyangwa ndago kugihavuka oya ukagita waruhuru urumva ukagikubita imirongo nofashe usharata wandi gukunda ntacyo ari kudusetsa mu WhatsApp ushamana wamaye subscribe baresha ureke kunduhira mu matwi waje nakafashe oya ko mu cyaro mugafite Ushobora kwandi wanyweye ntabwo urunyishyura. Nakazama kandi Ereja. Oya. Ereja ibicari. Kandi ndabiza amahane yawe. Ereja ibicari. Ngiye kugusura none. Ereja. Nakabiri kawushije. None se iki kintu ubundi wagiye ugikura mu kanwa. Ubwo nakubwira. Niba wumva ntakagufite bira. Nakazama ifege nanjye waronwe nicomokere nanjye mba numva naka nubundi. Ugiye? Nakazama gafege. Ubwo
Joma. Wacomekwa se? Nishimye wa musaza we. Oya, uracomekwa se? None se uri umunyacyaro bingana iki kuburyo utamenya gucomoka? Ucomoke? Uracomekwa se? Ndakubwira gucomoka. Abantu mwabaye pirate, uracomoka. Ndakubwira gucomoka nyine nkagwayo nkajya mawudu nkagwa wawurira ejo nkazabona ukuntu nyina waruma. Akoraki? Ubwo ushaka ariko kuntu ngo ni ikintu ujye cyibagirwa nta kujinjura kandi wasanga uzi ko ari kugutuka. Ni imvugo zigezweho wa rusaza. None se uzajya ukina filimi ureke no kumbwira ati sho nawo muhungu wanjye. Ajya wambwiye ngo uri Kanyundo TV. Ukorera Kanyundo TV? Niwe nkorera. Kanyundo TV ni iki? Ni channel. Ubwo ari ni channel. Channel? Yes. Ni biki? Channel. Bayijya gute? Ni urubuga bakoreraho amavideo ugashyiraho amavideo. Ni najira haba hari urubuga bakiniraho football. Oya. Ndavuga nyine wakina film ukayishyira kuri urwo rubuga nyine. Ngaho kire jajindishe. Ubwo se hari akabazo nari mfite. Kiza cyane. None se imbaraga tuzina kuri? Oya hari igihe indaye inshinga gwara. Ntaje ubunye inshinga ukaje. None se abafana bawe urababwira ikibazo? Abafana? Batemo. Oya babwire dutahe. None se hari ikintu uvuye ngo bakanda ngo ni subscribe. Subscribe mujikanda. Subscribe babwire neza subscribe. Subscribe. Nataka ngaho hata mujikanda. Na mabara y'umukara wowe ucyo ureba uko nabigenza. Sureba nk'iyi ni telefone. Ukanda kuri kare akantu k'umukara ndayifite. Oya. Smartphone niyo bakoresha. Iki? Smartphone. Ukoresha ushyiraho video kuri YouTube. Rero ukanda reba wowe uri kutureba. Kanda kuri ako kantu k'umukara uri kureba kanya. Urumva? Kahita kikagira gutya kikaraga. Niyo subscribe. Itukandana noneho ubona hano handitse all uhakande urabutugenda. Hata yukande subscribe. Haje akantu kakajogera. Ukagakandaho. Akaje ngo oro. Ukayikandaho ibyo narabimoroce. Wambeshe iki? Nawe uri umusirimu wagisaza. Nubwo ubwira ati ngwishamo ukanga kungwishamo. Noneho inyereje. Ugiye gute? Sawa reka tubasezere abafana bawe kabisa. Bari kugukurikirana aka kanya ubu n'ikoranabuhanga byaraye. Wabaje neshe? Oya ngaba. Kintu wantungeshe? Inyuma baraharishe? None se kamuba iyo ugiye gushutinga filimi ubigenza ute kuko mbanga iki kintu nagufite. Waje nyuruntu runini. Nje ni gatoya. Rero babwire ngaba bari kuranda bizi. Kundeba mbwa? Mubwira kure ari kukureba. Witwa nde? Oya. Igisaza kiba cyashonyera. Oya burace bari ambwiye ko barimo ahubwo witwa ndasha. Babaza. Witwa Kamasha witwa nde? Birashushugura kutavuga. Iko ntabwo Jamal biragukunda bibwire ubwo. Agenda bakunda. Ukoresha gushikurayiba. Ukanda kakanu kameje gutya. Like. Na comment. Na comment. Nacho nigende. Noneho. Ndabakunda cyane ariko hari n'abantu mukunda Kamasha. Ugiye kwa Kanyundo TV yajyoha. Uko kiba cyancuye kivuga ibihwahwa bitumvikana. Ariko banagutayemo ibizima wakina. Ndayemo. Yashanda cyahagaje aha. Bana yanjye mufana wanjye. Reba ukuntu nasetse. Ntabwo ari kuvuga ni brag. Kandi nagire kuba n'ibintu byawe. Umusaza. Sezera tugende. Ziba ndabakunda na. Uje kujya kuri Radio Comedy murebe. Sawa. WhatsApp umuntu wese ubonye uyu musaza kabisa namushyigikire nawe arisaziye kabisa. Yala amen, kora subscribe.